ujate amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira mu Burusiya. Ku wa gatanu Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahuye n'abayobozi b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kandi Perezidansi y'Uburusiya Kremlin yatangaje ko Moscow atariyo nyirabayazana w'ikibazo cy'ibiribwa kiyongera ku mugabane wabo. Televiziyo ya leta yerekanye Putin asuhuza Perezida wa Senegal Macky Sall, umuyobozi wa EU, na Moussa Faki Mahamat, umuyobozi wa komisiyo ya EU, ubwo yatangiraga ibiganiro muri hoteli iherereye mu majyepfo y'Uburusiya. Ingabo z'Uburusiya zafashe igice kinini cy'inkombe y'amajyepfo ya Ukraine mu gihe cy'intambara imaze iminsi 100, kandi ubwato bw'intambara bw'Uburusiya nibwo bugenzura icyambu cya Ukraine ku nyanja y'Umukara, ariko bukomeje gushinja Ukraine n'Uburengerazuba uruhare mu hagarikwa ry'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga muri Ukraine. Umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yatangarije abanyamakuru ko yizeye ko Perezida Putin aza kugera kuri Macky Sall intumwa ayoboye aho igihugu cye gihagaze ku kibazo cy'ibinyampeke bya Ukraine. Ati Perezida arabwira inshuti zacu zo muri Afurika uko ibintu bimeze, arongera asobanura ibibera aho ngaho. Uwateze mine ibyacu ibikenewe kugira ngo ibinyampeke bigende, ko nta muntu n'umwe ku ruhande rw'Uburusiya ufunga ibyo byambu. Ibihugu bya Afurika byibasiwe cyane bigenda byongera kubera ibiciro by'ibinyampeke, amavuta yo gutekesha, lisansi n'ifumbire ryazamutse cyane. Uburusiya na Ukraine byihariye 1/3 cy'ibicuruzwa by'ingano ku isi, mu gihe Uburusiya buri no mu bihugu bya mbere ku isi byohereza mu mahanga ifumbire mvaruganda, naho Ukraine ikaba yohereza mu mahanga ibigori n'amavuta byinshi kuri iyi si ya rurema. Moscow irashinja ikibazo za mine zo mu mazi zirembera hayi y'ibyambu bya Ukraine ndetse n'ibihano by'Uburengerazuba birangamiye ingano n'ifumbire mvaruganda bwoherereza mu mahanga kubera ingaruka z'ubwikorezi, amabanki n'ubwishingizi. Uburusiya bwatangaje ko bwiteguye kwemerera amato atwara ibiryo kuva muri Ukraine mu rwego rwo gukuraho ibihano bimwe na bimwe icyifuzo Ukraine yavuze ko ari blackmailing. Tunyarukiye mu yandi makuru rero, umwarimukazi w'imyaka 22 witwa Uwamahoro Joseline wigisha mu rwunge rw'amashuri rwa Arasaniro mu murenge wa Rusenge, akarere ka Nyaruguru, tariki ya 24 Gicurasi 2022 yiyahuye anyoye umuti wica imbeba, atabarwa atarashiramo umwuka. Amakuru aturuka mu baturanyi aho acumbitse mu mudugudu wa Miko, akagari ka Mariba, avuga ko uyu mwarimukazi wonsa umwana utageza ku mwaka umwe w'amavuko yashatse kwiyahura nyuma y'amakimbirane yagiranye n'umugabo babyaranye utuye mu karere ka Gisagara, wari waje kumusura, gusa ngo byabaye umugabo we yatashye. Umwe mu baturanyi yagize ati afite umugabo babyaranye umutesha umutwe, ata urugo rwe mu karere ka Gisagara akaza akamuserereza. Uwo mugabo ni nkaho afite ingwe ebyiri.
muri iyo minsi yarahavuye basereye cyane. Undi muturanyi avuga ko umugabo yari yaramubeshye ko ari ingaragu w'amahoro, atungurwa no kumenya ko umugabo afite undi mugore yaramaze kumutera inda. Umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Rasaniro Kubwimana Oswald nawe yemeje ko uyu mwarimukazi yashatse kwiyahura akoresheje umuti wica imbeba. Amakuru yatanzwe na mugenzi we babana mu nzu wahise atabaza abaturanyi bakamujyana kwa muganga. Kubwimana ariko avuga atazi impamvu yateye uyu mwarimukazi kwiyahura. Yagize ati mugenzi we babana niwe watanze amakuru, yahise ajyanwa kwa muganga, ubu yarakize. Aho agarukiye naramuvugishije ariko ntiyashatse kumbwira icyabimuteye. Ibyo bindi bavuga ni speculation, ibihuha. Nyuma yo kumenya ko Uwamahoro yakize, itangazamakuru yavuganye na Uwamahoro kugira ngo rimenye impamvu yaba yaratumye afata icyemezo cyo kwiyahura ubuzima. Asubiza agira ati nabonaga iby'isi bigoye byose, ni Satani wanteye, sinari nabiteguye. Ikiganiro cyahise gihagarara kuko nta bindi bisobanuro Uwamahoro yifuje kongeraho. Tunyarukiye muri Chad rero, umuyobozi w'inzibacyuho wa Repubulika ya Chad General Mahamat Idrissa Déby yatabarije abaturage kubera inzara yemeza ko yatewe ahanini n'intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine mu minsi ijana ishize. Nk'uko ikinyamakuru Le Monde kibivuga, kuri uyu wa kabiri Kamena 2022, General Déby yatangaje ibihe bidasanzwe mu gihugu byerekeye ikibazo cy'ibiribwa, food emergency. Iri tangazo rirasaba abafite bo mu gihugu n'amahanga gufasha abaturage ba Chad bashonje. Ati ibyago biriyongera by'uko abaturage bashobora guhunga mu gihe babura ubufasha burimo ibiribwa. Guverinoma irasaba abenegihugu ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga gufasha abaturage. Umuryango w'Abibumbye wemeza ko Chad ari igihugu cya gatatu gikennye ku isi. Raporo yayo yo muri 2021 ivuga ko byibuze miliyoni 5.5 barenga 1/3 cy'abaturage bose bakeneye ubufasha bw'ibiribwa. Byarujijeho kuzamba ubwo intambara ya Ukraine yatangiraga muri Gashyantare 2022, kuko byatumye ibinyampeke byaturukaga muri iki gihugu no mu Burusiya byoherezwaga mu mahanga bihagarikwa. Ibiciro by'ibituruka ahandi birahenda cyane ku buryo abatishoboye bibagora kuba babibona. Ni mu gihe rero inzara iri kubica bigacika mu gihugu cya Chad nk'uko twabigarutseho, kandi kikaba ari igihugu cyari gisanzwe kiri mu mutuku cyangwa se mu manegeka. Ariko twakwibaza tuti iyi ntambara yo mu Burusiya na Ukraine ko ikomeje guca ibintu bigacika, ese ibingibi bizarangirira he? Afurika rero ikomeje gucinya inkoro ku Burusiya, ntiwamenya ngo ibingibi nabyo biracura iki.
kuko Afurika ikomeje kugaragaza ukuboko kwayo mu ntambara iri kubera muri Ukraine. Uyu mudamu rero, uyu umwarimukazi wiyahuye nawe ibye bikaba ari ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Wifuza ko tukwamamariza, twandikire asigaye tugufashe tukwamamarize ibintu bigende fresh umenyekane. Hasta la vista.